Ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Kosovo komplew jissaħħu permezz ta' żjara statali f'pajjiżna mill-President tal-Kosovo Hashim Thaçi li ltaqa' mal-President ta' Malta Mary Louise Koleiro Preca. Żjara li fi kliem il-President ta' Malta tkompli tagħti ħajja lil ħbiberija li minnha jbenefikaw iż-żewġ pajjiżi potenzjal li jinbnew aktar strutturi edukattivi. Il-President ta' Repubblika Maltija tenniet li tixtieq tara aktar sinerġija ekonomika bejn Malta u l-Kosovo. Hija fissret li pajjiżna se jkun qed joffri l-assistenza tiegħu għal programm ekonomiku li qed jitfassal mill-Kosovo. Dan fi żmien li dan il-pajjiż qed ikompli jaħdem blan li jsaħħaħ ir-reputazzjoni u rispett bħala nazzjon indipendenti wara li kien maħkum għal numru ta' snin mis-Serbja. I am pleased to note that Malta was one of the very first countries that acknowledged and recognized Kosovo as an independent state. We extend Malta's support in the areas for which Malta has gained and maintains an international reputation for excellence. Fid-dawl li Malta se tkun qed tmexxi l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, il-President Mary Louise Koleiro Preca wedet li se tkun qed tagħti l-appoġġ kollu tagħha biex tqarreb il-Kosovo mal-Unjoni Ewropea kif ukoll m'organizzazzjonijiet rikonoxxuti fuq livell internazzjonali. Iż-żjara statali tal-President tal-Kosovo komplit wara nofsinhar fejn iltaqa' mal-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Palazz tal-President